आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi मध्य प्रदेश की रतलाम अमसुंग छत्तीसगढ़ की दरग शहर दा पांगथोकपा मिखल की मीटिंग सिंदा वा nganggani मिजोराम विधानसभा मिखल की मतम नक्शिलकपगा लोइनना भोट खोमबगी थबक कनखलकली मिखल था सिगी तरेत पांगथोकनी नेपाल दा युहार हाबदा सिकिबा मिगी मसिंग 119 सुखरे मियोय 185 ना असोक अपन नंगले अमसुंग 53 सुबा नेशनल गेम्स दा मणिपुर 3 सुबा मफमदा लैरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi मध्य प्रदेश की रतलाम द पांगथोकपा मिखल की मीटिंग अमदा वा nganggani केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह सु राज्य दुदा मिखल की कैंपेन कयादा सरुक यागनी राज्य सिदा पांगथोकदौरिबा विधानसभा मिखल असिदा मिरेप 2,950 ना लंबा थेंगनगनी मसिगी मनुंगदा नुपा मिरेप 2,240 नुपी मिरेप ना सनी 52 अमसुंग थर्ड जेंडर की मिरेप अमा यावरे आकाशवाणी पाउमीना हाई राज्य सिदा मिखल था सिगी तरातरेत पांगथोकनी छत्तीसगढ़ दसु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना दरग शहर बीजेपी की मिरेप सिंगिदमक भोट खोमगनी अमसुंग मिखल की रैली अमदा वा nganggani हानगी कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी सु राज्य सिगी जगदलपुर अमसुंग खासियादा मिखल ग मरी लेनना वा nganggani तेलंगाना दा मिरेप से पिशिनबगी अहानबा नुमिता ngarang मियोय 100 ना मिरेप से पिशिनकी मदुदा कांग्रेस की मियोय 9 अमसुंग बीजेपी की मियोय 3 ना मिरेप से पिशिनकी मियोय अयाम्बना इंडिपेंडेंट अमसुंग अपिकपा दोलसिंगी मियोय ngaktani राज्य सिदा था सिगी कुंथ्रादा विधानसभा केंद्र 138 दा मिफल पांगथोकनी स्क्रूटिनी था सिगी 19 दा पांगथोकनी मिरेप से लौथोकपगी अरोइबा नुमितना था सिगी 15 नि मिजोराम विधानसभा मिखल की मतम नक्शिलकपगा लोइनना भोट खोमबगी थबक कनखलकली भोट खोमबगी मतम नोम खक्ता ngasilakpaga loinana tongan tonganba राजनीति दलसिंगी लुचिंगबसिंगना मखोय मखोयगी दलगी मिरेपसिंगीदमक भोटरसिंगी पुंगनिंग सिंगसिनबा होनरी बीजेपी कांग्रेस सरकार पाइरिबा मिजो नेशनल फ्रंट आम आदमी पार्टी अमसुंग जोराम पीपल्स मूवमेंट अंगंबा थाकदा भोट खोमली था सिगी तरेता विधानसभा केंद्र 9 मिखल पांगथोकनी भोट मसिंग मथंग थागी अहुमदा थीगनी मरगसिदा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मंधप बियासना हाई राज्य सिदा मिखल नियम चुमना मसुंग निंगथीना पांगथोकनाबा सेम साबा लोइरे आकाशवाणी आइजोल पाउमीना हाई मिखल असिदा सरुक यागदबा ऑफिशियल मसुंग पर्सनल सिंगदा निंगथीना ट्रेनिंग पीरे अमसुंग भाप तहले महाकना हाई हंदकी मिखल असिदा मिजोरामदा मसिंग यामलबा भोटर सिंग थोरक्तुना भोट थादगनी हाइना चाउना आशा तौरी मिखल असिदा भोटर 9,500,000 हेनबना भोट थादनगनी नागालैंड की राज्यपाल ला गणेशन ngasi स्मार्ट सिटी मिशन की मखादा पाइखटपा मल्टी लेवल कार पार्किंग अमा संगाखरे कोहिमा की पीआर हिल्स कॉलोनी दा लेबा मेडिकल डायरेक्टोरेटा साकिबा मल्टी लेवल कार पार्किंग अदु राज्यपाल न संगाकिबनी मोरेदा मरा लेबा मियोइसिंग अमदी आइना यादबा खुसुकुलाइसिंग फगनबा सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगबुना थीबा हुंबगी थबक चथखरे थबक थौरमसिदा मतेंग पांगनबगीदमक अहेनबा फोर्सिंगसु मोरे शहर दा चंगसिनख्रे असम राइफल्स की पीआरओ न थोकपा चिरोल मना हाई मफम अदुदा आइना यादबा मोंगदा लंबी थिंगजिनबा अदु सिक्योरिटी फोर्स न तकथोकपा ngamkhre चिरोल असिना मखा ताना हाई राज्य असिदा शांति हंजिलंगनबा अमसुंग तंगदु लेताबा पुंसी अमदा पोरकनबगीदमक असम राइफल्स न बफर जोन मफम सिंग दा लेबा नहा सिंग मैरापाइबी सिंग अमदी पुलिस स्टेशन सिंगी ओशी सिंग पुन्ना फमिनदुना वारी शानखरे चुराचानपुर की तोंगान तोंगानबा खुल सिंगी लुचिंगबा सिंगसु उनदुना वारी शानखरे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी नेपाल की प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंडा हक्सेल की मियोइसिंग लोइनना युआर हाबना शोकहलबा जजरकोट लमदमदा थुंख्रे प्रधानमंत्री की प्राइवेट सेक्रेटरीट की मतुंगिना प्रधानमंत्री ना नेपाल लानमी की डॉक्टर 13 यावबा मेडिकल टीम अमा हिदाक लांथका लोइनना मी कन्नबा मफम अदुदा संगसिनखिबनी हौजिक फाउबदा जुहार असिना मियोय 119 लेखिद्रे मियोय 155 हेना असोग पन्नंगले ngarang midang pung 13 मखाइरोम ताबदा हाखिबा युहार असिना जाजरकोट अमसुंग रुक्सम वेस्ट की मियोय कयागी पुंसी मांखरे अमसुंग असोग पन कया नंगले जाजरकोट लमदमदा मियोय 32 सिकी
humbutra hena sokhi ruksam westana miyoi kuntra taruk siki marphumanga hena sokhi Johar asigi epicenter Jajar kota oiki Richter scale da taruk dasmi mari yauna yuharasi haki Nepal da ngarang midang haki ba yuharasina Bharat ki Bihar Jharkhand Delhi na chingbada nikki Ranchi da anirakhan na yuhar asina maramoiduna nikki Bihar da su Patna yauna mafam ayambada numidang pung 13 makhai henbada nikki mafamadu da second kun hena yuhar haki Pradhanmantri Narendra Modi na Nepal gi yuhar habana laikhidraba amadi asukpasingidamak thamoi shokna nungaitaba phungdokhre Social media da thagatpa warolamada Pradhanmantri na hai awaba nanglaba Nepal gi miyamgidamak bharana leptana tengbang pa pinabasu sem saduna leiri Pradhanmantri Narendra Modi na United Kingdom gi maka phammanaba Rishi Sunaka lebak anigi mari hena mapangal kankhat hanaba amadi Nongsup Asia gi wafam singi matang da khanakre social media da thagalakpa warolamada Sri Modi na hai mahaka Sri Rishi Sunaka kupna khanaduna misimina leitaba amadi mihan mupun leitaba lamdam ohana bhonabada lebak anina punna thabak tongminagani lebak ani asina regional peace security stability na chingba lam kaya da punna thabak tongminagani Pradhanmantri Narendra Modi na United Arab Emirates ki Rashtrapati Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ga telephone gi khuthang da wari sanakre luchingbani na West Asia gi lamdam da oiragliba phibam sing khanaki amasung luchingbani na terrorism micham gi punsi manglaliba amasung security gi phibam kaitharakliba sigi matang da kumna khanakre leibak ani gi mari de hena mapangal kankhan andru tengbang na basu luchingbani na khanake Punjab ta sahi sigi September thagi 15 dagi low lokpa honaki ngarang phawbada low lokpa yaba loppham mai thabagi case 12,2,9,3 thengnaki administration hauzik phawbada thodok chamapan hungutra humdoi khaktamak action lokhatuna khatui puron phangan kre Akashwani paumina hai loppham mai thadokpagi thodok ka mari leinana tongan bajila singda thokpa thodok chamapan marphum doi khaktamak tingbang phangan bangam kre hauzik phawbada environmental compensation oina longmi singda lupa la kunmari lising kuntra phangan kre kuntra tare suba national games ta manipurna sanagi takman 13 lupa gi 13 amasung senjen gi 13 punna takman nephu humdoi phangduna games asigi medal tally da taruk subada leire ngarang mapani chenba nimita manipurna chapak takro masana da sanagi takman ani lupa gi ani cycling masana dana sanagi ani Wushu gidana lupagi takaman ama amasung wrestling da senjengi takaman ama lawki Goa gi Phatorda multipurpose indoor stadium da sanakiba sepak takraw gi nupi gi regu event gi final da Manipurna Nagaland bu maithiba piki masana sigi nupi gi team event na Manipurna Goa bu maithiba piduna sanagi takaman lawki nupagi team event amasung regu event di Goa gi makhutta maithiduna lupagi takaman fangki Cycling masanagi oina kilometer marigi nupigi team pursuit eventa Manipurna sanagi takaman fangki team maduda Irom Matawlaibi Tongbram Manorama Mayanglambam Sonali amadi Khoirom Roziana yauri masana sigi nupagi sprinta Manipurgi Yanglem Rojitna sanagi takaman lawki wushu masanagi oina Manipurgi Ningthoukhongjam Malenganba amasung nupigi kangluptana Wangkhairakpam Ningthivina lupagi takaman amamam Lauki wrestling masanagi nupigi kilogram yang humdegi kalungta Manipurgi posamong bidaranina senjengi takaman phangki ICC Men's Cricket World Cup ta ngasi sanagadab anba match ta Bengaluru gi China Swami Stadium da New Zealand ga Pakistan ga hauzik sanari nungkil pungani da Ahmedabad ki Narendra Modi Stadium da England ga Australia ga sanagani ngarang numidang sanakiba match ma da Afghanistan na Netherlands bu wicket tareta maithiba piki aroibada maroiba pau amuk hanna Pradhanmantri Narendra Modi ngasi Madhya Pradesh ki Ratlam amasung Chhattisgarh gi Darga Sahar da pangtokpa Mikhal gi meeting singda wa ngangani Mizoram Vidhan Sabha Mikhal gi matam nakshilakpaga loinana vote kombagi thabak kankhalakli Mikhal tha sigi tareta pangtokani Nepal da jwar habada sikhiba migi masing 125 sukre mioi 159 na asoka panangle amasung 53 suba National Games ta Manipur taruk suba mafamda leiri pau loijare